Shalom, shalom, shalom. Turabaramukije bavandimwe nshuti zacu aho muri East Africa Community, muri Congo, mu Buraya, Amerika, Asia, Australia. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Yesu abane namwe. Tunabashishikariza kandi kongera gukora kwa kundi kwacu ariko kwanyu, subscribe, share, comment kuri uyu murongo wacu, channel yacu ya Powerful TV. Powerful TV tubahaye ikaze. Aha niho tugiye kuza tubana umunsi ku wundi. Rero turaganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'abacamanza 15 umurongo w'14. Haravuga ngo ageze Ilehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko, nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe, ararisingira ryicisha abantu 1000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicishije abantu 1000. Nuko amaze kuvuga atyo, ajugunya umusaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu yitwa Ilamatilehi. Agumwuma cyane atakambira Uwiteka, aramubwira ati, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatarakebwe. Ariko Imana ifukura iriba, amazi aradudubiza. Nuko amaze kumwa, umutima usubira mu nda, arahembuka. Nico catumye hahimbwa Eniyakori, hari Ilehi na bugingo n'ubu. Amen. Mugira umugisha, mugira amahoro. Iri ni ijambo ry'Imana tubazaniye mwebwe muri kudukurikira hirya no hino. Dushatse kuganira sijigira ngo kubohoka imigozi waboheshejwe na bene wanyu. Bene wanyu ni bande? Bene wanyu bishobora kuba ari abo musengana, bene wanyu bashobora kuba ari abo muvindimwe, bene wanyu bashobora kuba ari abo mwaturanye, bene wanyu bashobora kuba ubwoko bwawe, bene wanyu bashobora kuba amaraso yawe, bene wanyu ni abantu bose mufite icyo muhuriyeho. Bibiliya iravuga ngo hari ibisebe bitaza bikira, ni ibisebe umuntu aterwa na bene wabo. Mu gitabo cy'abacamanza havuze ngo nuko Samusoni baramufata. Bande bamufashe? Bene wabo. Ngo bamu expose imbere y'Abapalestine. Bene wabo, s'il vous plaît. Baramufata, bamuhambira amaboko n'amaguru, ngo bamujugunyiriza Abapalestine. Bene wabo, abo kamugwaniriye, abo mutabaye, abo murengeye, abo muvugiye. Birababaje kubona umuntu wo kuvugira ari ugusebya. Birababaje kubona umuntu ufatikanije umurimo ari ukurwanya. Birababaje kubona umuntu wo kurwanirira ari we mwanzi wawe. Bibiliya ivuga ngo bene wabo bamu expose imbere y'Abapalestine. Bene wabo baramufata, abo mugiriye impuhwe, abo murengeye, nibo bamu expose imbere y'Abapalestine. Baramubwira ngo ngaho genda upfe, genda bakwice. Zari byagenze gute? Niyo histoire ntongiye shaka kuvuga. Igitondo kimwe Samusoni yakoze mariage. Akora mariage n'umukobwa w'Umupalestine. Umubesteman niwe garso, umupalewe yari Umupalestine. Bamare gukora ubukwe mu muco wa Palestine. Iyo ukoze ubukwe n'Umupalestine, uzusiga umugeni ngaho wakagiye muri honeymoon twebwe. Gushaka Umupalestine ni gitangaza. Nyuma y'ubukwe bw'Umufilisitiya w'ico gihe wakazumara gukora ubukwe ukamusiga, wewe ugataha iwe agasigara iwabo. Nyuma y'igihe gito ukaza kumutwara. Samusoni asiga umugore we, agaruke asanga wa mubestemani we, wa mupale we yamutwaye umugore. Sebukwe yashingiye umukobwa rimwe kabiri. Abantu bashingiye abakobwa babo kabiri, Yesu ashimwe cyane. Menya uwo mwuka bawukomora mu Bapalestine, bawukomora kwa sebukwe wa mbere wa Samusoni. Narivuze ngo umuntu washingiye umukobwa w'inshuro zibiri, umugabo wa mbere atarapfuye, ugafata umukobwa wawe ukongera
ukamushingira ku wundi mugabo. Nari mvuze ngo Yesu ashimwe. Samson umugore we wa mbere, umubestemani we aramutwara. Sebukwe wa Samson ashingira umukobwa inshuro zibiri. Uyu mugabo ntiyari yoroshe. Hariho abantu bafite uyu mwuka wa sebukwe wa Samson wo gushingira abana inshuro zibiri. Samson umugore we baramutwara. Bamare kumutwara, igihe gikwiriye aza gutwara umugore we. Ashika asanga sebukwe yaramushingiye. Samson yamaraka, sebukwe aramubwira ngo afite murumuna we, nawe umutware ariko amahoro abe. Aramubwira ati enda yere murumuna we ni mwiza kusumba grande sœur. Samson abwira sebukwe turanyendereje. Ngo Samson azamuka ku musozi afata imbwebwe 300 ngo azohereza mu mirima y'Abapalestine. Abapalestine ngo cari igihe cyo gusarura, ngo imbwebwe zitwika imirima yabo irashira. Dusubiyeho inyuma gatoya, igihe abo kwa Dani bari baragabanye iti Shihori n'Timuna n'Isora ku mupaka wa Palestine. Iyo Palestine yateraga Israeli yakaziyera ku mirima y'Abapalestine yabo kwa Dani. Abo kwa Dani niwo Samson akomoka. Hanyuma igihe cyo gusarura Abafilistiya akaba aribo basarura, abo kwa Dani bagahinga. Ariko igihe cyo gusarura Abapalestine, Abafilistiya akaba aribo basarura. Nono ngo bituma abanyiziraheli ibyiringiro bitangira gushira. Mwenda ye ngo kwa Dani batangira gutakaza gakondo. Ndavugana n'umuntu uri kunumva ibyiringiro bye byashize. Ndavugana n'umuntu utakigira ibyiringiro. Ndavugana n'umuntu wihebye. Ndavugana n'umuntu uri muva muri gakondo ye. Ndavugana n'umuntu wahuye n'intambara zikomeye ukaba uri mushaka gutakaza gakondo yawe. Gakondo ishobora kuba urugo, gakondo ishobora kuba akazi, gakondo ishobora kuba ahantu uvuka. Wowe uri kunumva, usipitie shida ulizopata ili uweze kutupa mahali pako. Tugatakaze gakondo yawe. Guma muri iyo gakondo yawe, guma muri urwo rugo rwawe. Komera, witakaze ibyiringiro. Witakaze ibyiringiro uri kunumva. Rero Samson ahinduye ibintu. Bavandimwe mwitakaze ibyiringiro, kuko ibintu byose biza bihinduka. Ntibari baza Abafilistiya ko azaza umunsi umwe ubwo abanyiziraheli babatwikira imyaka, ariko igitondo kimwe byahinduka. Iyi si ibihe biza bihinduka. Wowe uri kunumva uri mu bihe bibi, urihebye, uriganyiye, urashobewe, uri mugaga, uri mu marira, uri mu ishavu, uri mu ntambara, uri mu bibazo. Komera, ibihe biza bihinduka. Komera, ibihe biza bihinduka. Uwo musozi uri mutera, komera uzawusoza. Rero bango imbwebwe 300. Samson yari umunyembaraga. Nimuhabwe imbaraga z'Imana. Imbwebwe 300 mu isaha imwe ngo azoriyanta mu mirima y'Abapalestine, ngo zirya imyaka yose y'Abapalestine, zitwika imyaka yose y'Abapalestine. Imyaka yose irashira. Abapalestine barazamuka barabazanya Abafilistiya. Ngo ninde muntu wakoze ibi? Ni Samson. Kubera iki? Sebukwe yashingiye umukobwa we, umugore we inshuro zibiri. Bibiliya iravuga ngo baragenda bafata sebukwe wa Samson, bafata n'umukobwa, barabatwika. Samson amenya amakuru, arazamuka ngo yica Abapalestine, arabatigitsa. Ngo amare kubica ntiyataha, ngo aja mu gitare cya Yotamu. Bibiliya iravuga ngo abanzi ba Israheli, Abapalestine barazamuka n'ibihumbi, ngo Israheli ibonye ibitero bije kuyitera, baragenda babikubita imbere, barababwira ngo bagabo ba mama, niki kibazanye aho nimuje kudutera? Barababwira ngo ntabwo tuje kubica, nimwuzuza kondisiyo mukaduheza Samson. Ntabwo turi mubahe, turi bubice. Nimba mutuzaniye Samson, ntabwo taco turi batwara. Mwumva icyakurikiye. Samson ari mu gitare cya Yotamu, nyuma y'intambara yagwanye,
yagiye mu gitare cya Yotamu. Nyuma y'urugamba yatsinze yagiye mu gitare cya Yotamu, arimo arabwira Imana ngo niyongezeye kazi. Nyuma y'urugamba, nyuma y'uko utsinze intambara, si igihe cyo gutaha, ni igihe cyo kubwira Imana ngo nongerere imbaraga. Nyuma y'aho umwirije abantu bagakizwa ibihumbi n'ibihumbi, si igihe cyo kurya no kumwa, ni igihe cyo kuzamuka imisozi ukongera ukegera Imana ukayibwira ngo data nk'uko wabanye nanje ngatsinda ruriya rugamba. Abantu bakumva ubutumwa bagakizwa. Nipe tena kibali, nipe tena oda, nivalishe tena nguvu, nivike tena nguvu, nipake tena mafuta, anointing yawe niyongera imbeho. Nyuma yaho umwirije abantu bagakizwa, nyuma yaho ukirije abarwayi ibihumbi n'ibihumbi by'abarwayi bigahaguruka, nyuma yaho uririmbye isi yose ikagukomera mu mashi, nyuma yaho ukoze ibikomeye, si igihe cyo kuryama. Nyuma yaho usenze ibitangaza bikaba, si igihe cyo kuryama, nico gihe cyo kongera gusubira gupfukama ukabwira Imana ngo Mana nongerera intama, nongerera amavuta. Abanzi bawe bazagushobora nibiterwa naho bagusanze. Abanzi bawe ndasubiramo, bazagushobora bitewe naho bagusanze. Samusoni yo bamusanga mu ntege nk'uwo munsi, ariko umugisha yagize bamusanze mu gitare cya Yotamu. Reka abanzi bacu badusange mu gituza cy'Imana, reka abanzi bacu badusange hafi n'Imana, reka abarozi bagusange mu mavuta, reka abantu bose basange wuzuye ubwiza bw'Imana. Ntibazagushobora, ariko nibasanga warakamukiwe, nibasanga ubwiza bw'Imana bwarakuvuyeho, muvandimwe ikizakubaho ni wowe ukizi. Bene wabo baraza basanga Samusoni aricaye, baramubwira ngo Samusoni twaje kugufata, tugutwarira Abapalestine nibo batadutera. Samusoni araseka arababwira ngo bavandimwe nimundahirire ko mwebwe ntaco muri buntwara, mwebwe nimumbwire niba nta kintu muri buntwara. Mariya mugiye kuntwarira nibo nasigiwe, ariko amavuta nahawe si amavuta yo kurwanya bene wacu. Iki kintu munyumve neza, bwoko bw'Imana, amavuta wahawe si ayo kurwanya itorero. Mukirisitu uri kunumva, mushumba uri kunumva, muvuga butumwa uri kunumva, birababaje bizabimbabaza bavandimwe zambabara iyo mbona pasiteri umwe arwanya undi mupasiteri, iyo mbona itorero runaka rirwanya irindi torero, iyo mbona umushumba arwanya apotere we, iyo mbona bishop arwanya apotere, revera akarwanya bishop, pasiteri akarwanya revera, umuvuga butumwa akarwanya umuvuga butumwa we mugenzi we, umudiyakoni akarwanya titirere we. Iyo mbona abantu bakoresha impano zabo mu kudirukana abadayimoni ahubwo bakazikoresha basebya abandi, bizabimbabaza cyane. Iyo mbona umupasiteri asebya mugenzi we, ubu uri mukoresha amavuta, kuko amavuta wahawe sayo gusebya abagenzi bawe, amavuta wahawe sayo gusebya mwene wanyu. Oya, nta competition turimo. Uru rugenzi iyo nzo inite uhamagarisha abantu, ukagenda ukagura inite, ugahamagara abantu ngo ni munyangire runaka, ugahamagara abantu bo gushinja umuntu ibinyoma, ugahamagara abantu bo kubeshera umushumba runaka. Ayo mavuta yawe uba wayagwanishije mu buryo budakwiriye. Samusoni yarabyanze, ararahira atega amaboko, aravuga ngo amavuta nahawe, mafuta niliyopewa, ntabwo ari amavuta yo kurwanya bene wacu. Amavuta twasizwe nayo kurwanya abadayimoni, amavuta twasizwe. Uwo mwanya ufata urwana n'abagenzi bawe, wowe ukoresha ivuga butumwa. Ndimo ndasaba Imana ngo impereze imbaraga zo kuvuga ubutumwa. Wowe uri kunumva nawe unsabire ngwaye ikiraka, unsabire Imana impa amavuta yo kuvuga ubutumwa, ngwaye kuvuga ubutumwa. Paul aravuga ngo nta rindi deni azayumva, ngo azayumva ideni ryo kuvuga ubutumwa. Nta rindi deni dukwiriye kugira, nta kindi kirego. Tugomba kuza tubana tudasinziriye kubera abantu bari kurimbuka, ariko umupasiteri uzurara adasinziriye kubera itorero rya mugenzi we riri kuzamuka, kubera ko Imana iri kuzamura undi muntu runaka. Umunyempano uzurara adasinziriye kubera ko undi munyempano runaka yazamutse. Muvandimwe uri kugwanisha, uri gukoresha amavuta nabi, uri gukoresha amavuta nabi. Amavuta twahawe sayo kurwanya bene wacu, amavuta twahawe nayo kwirukana abadayimoni, nayo kwirukana, nayo guhagurutsa ibimuga, nayo guhagurutsa ibimuga, nayo guhumura impumyi, nayo kuvugisha ibimeme, nayo gutuma abantu bakizwa bakabatizwa. Le premier tukabatiza, le deux tukabatizwa, le 30 tukabatizwa.
amavuta twahawe nayo kubwira abantu ubutumwa bwiza niwo mutwaro dufite, uwo niwo mutwaro tugendana, nizo ntimba tugendana. Icyampa abantu bagakizwa, 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 icyampa abantu bagakizwa. Izo mbaraga dukoresha turwanya bagenzi bacu, tukazikoresha dushaka abakizwa, tukazikoresha twamamaza ubutumwa, tukazikoresha tuvuga Kristo. Wivuga mugenzi wawe ntacyo bizakumarira, wivuga mugenzi wawe si igishoro, ntabwo ari igishoro kuvuga mwene so. Oya, izo mbaraga, izo energy tuzigwanisha abanzi. Umwanzi n'umwe ni Satani uboshe bene wacu, bene wabo. Samusoni yanga kubarwanya ariko bo baramurwanya, ni igitangaza bene da. Iwe abagiriye imbabazi. Samusoni yari afite imbaraga kubarusha, ariko ntiyabarwanya, ariko bo baramurwanya. Bene wabo baramufata, bene wabo bamufata, bamuhambira amaboko, bamuhambira amaguru, barangiza bamu-exposa imbere y'Abapalestine. Bene wabo Martin yaravuze ngo ikibazo sabanza, ngo ikibazo nukurekwa n'inshuti, ikibazo nukurekwa n'abavandimwe, ikibazo nukurekwa n'abawe, ikibazo sabanzi bagusebya, ikibazo nabo musangiye umurimo bagusebya, ikibazo sabanzi baguhagurukiye. Niko Dawudi yavuze. Bavandimwe bene wabo bamu-expose imbere y'abadayimoni, bene wabo bamu-exposa imbere y'Abapalestine, bene wabo sha, bene wabo. Wewe waretswe na bene wanyu, waretswe n'umuntu wiringira, waretswe n'uwo wizeye, wajugunwe n'uwakakugiriye imbabazi, wajugunwe n'uwakagutabaye. Ariko uhumure, hari ibiganza by'Imana byiteguye kukwakira. Mu gitabo cya Hezekiya ibice 16 Bibiliya iravuga ngo umugore yabyaye umwana we arangiza aramujugunya, yabyaye arajugunya. Uwo mwana ngo ntawamugiriye imbabazi, ngo ariko Kristo Yesu amunyuzeho aravuga ngo wa mwana we nubwo uri mu ivata ryawe, ngo baho nubwo wigaragura mu ivata ryawe, ngo nubwo ntawakurebanye amaso y'imbabazi, nubwo ntawakugiriye imbabazi, nubwo nta muntu n'umwe wakugiriye impuhwe, nubwo ntawakurebanye amaso y'imbabazi, nubwo ngo ntawakumurikiye akamura ingube, nubwo ngo ntawagushaririye, ngo nubwo ntawakogeje, nubwo ntawakuzaniye, ngo waragawe urajugunya, ngo nta n'uwamuhaye umurembe. Umurembe muvandi, ngo nta n'uwawumuhaye, yaragawa arajugunya, ariko agwa mu biganza by'imbabazi. Hari ibiganza by'imbabazi. Usijali, usiogope, usivunje tamaa, usivunje tumaini. Hari ibiganza by'imbabazi byiteguye kukwakira. Wewe wihebye, wewe waretswe na bene wanyu, wewe wajugunwe na bene wanyu, wewe wajugunwe n'abawe, wewe wagwanujwe n'abawe, hari ibiganza by'Imana. Bibiliya iravuga ngo none wabo bamuhambira amaboko n'amaguru, barangiza bamuzana bamujugunyiriza Abafilisitiya, barababwira ngo nguyu Samusoni nimumwice. Ngo maze Abapalestine bamusanganiza urusaku, ngo maze umwuka w'Imana muzaho cyane. Ariko Imana ihimbazwa, ntizireba ngo bakutaye, ntizireba ngo bakujugunye, ngo Imana, umwuka w'Imana muzaho cyane. Iyo abantu bakuretse cyane, iyo abantu bakujugunye cyane, umwuka w'Imana aza kuzaho cyane. Imigozi yari imuhambiriye amaboko n'amaguru, yahambirijwe na bene wabo, mwiradohoka. Reka ngusengera Imana ngo iyo migozi idohoke mu izina rya Yesu. Ndagusengera wowe uri kunumva, ngo imigozi wahambijwe na bene wanyu idohoke. Imana ntiyemere ko ugwa mu maboko y'Abapalestine. Abantu bose bazumva iri jambo ryawe, nanone kandi abahambiriwe na bene wabo, bakaba baraba-expose, bakaba barabateze iminsi, bakaba barabateze ibihe. Data mu izina rya Yesu, izo ngoyi zose uzicagagurisha ineza yawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, mu butatu butakatifu. Shalom, shalom, shalom. Amen.